Ki pulet ha ka arpoi terik nailar ar hajar arpun rio kilekit no ikilaingut kinong elam ka KSU ki bala syakem na shlong bansat ki patok ki badan harilum garo. Dio jing tibru bayo Presiden ka KSU Raymond Kharjana anserno ha William Nagar District Jail kat bayo Vice President Pen Kemenlang Sanmit badu General Secretary Ruben Najar anset ha Katura District Jail. Ki pulet apdeng ke jing pahara ka bajur bat ke bala perking bha. Kilekit no igini ginong elam hadian bagi Yeshuri District and Sessions Judge kalau hukum ban set iki kat sausngi hapo ke judicial custody. Bat kini ginong elam ka KSU kila syapangat ki kendon beper jong ke BNS. Namar ke jingmi ki kam tombor ha ke jingi rally ki tok ke bala penlong da ka KSU ha ka balai puit li ki kali kila julor bat ki brio ke biak lentiru kila syak takti.